District ya Buhwejo ine by'oburambuzi bingi ebirumu Mukazanyara, Nyungu, Ndurumo, Kashohi, Kitomi Forest, Efeza n'ebindi bingi. Okutungura eby'oburambuzi kukatandikwaho Center for Integrated Community Development Uganda n'ekigendererwa ky'okutungura eby'oburambuzi omu district egi. Abatuurani bagira ngu biine eby'oburambuzi omu kyanga kyabo baitu tibakaganyirwemu enguuto nimbi kugira ngu emishaaruro yabo tibiine hi bakugira bya okugisya omu katare nikwe kushaba abebembezi na gavumenti kubahwera. Kandi ntusemererwe eby'oburambuzi ahabwa amaizi agaruhanga yatwire agatarahonahona konka ekyomugisho mbi twine oruguuto rurungi rw'okugahikaho ab'oburambuzi bakabuhikaho bakabureebagye. Kandi ekindi nihetengwa obundi buhabuzi oburikugurwa omu bebembezi nk'omwami John Nduhuro obwatureetiire konka obutakagire gye omu buteekwa kandi obuturiyo nitwetenga ngu bwengere kugira amaani. Tureba abantu abingi nibija kuturamburaho eby'oburambuzi ngu tubigire okwo muri Buhwejo na Mukazanyara Nyasenyi konka enguuto mazima rero n'ez'okutwita. Ati nanishuma nkaha yite nabugana omunywani wanje nawe yayina akapisi kacweka buresi yari kace kutwita. Mani nanishaho gavumenti mazima etuyamba bayaturabizeho nk'akakuuto nkaha saidi egi mazima naho n'omurango hari kubi oba batuteraho nk'epaipu nka zibiri mazima mutuyambe n'abeshengereza torukurabamu. John Nduhura orikwebembera ekibiina kya Center for Integrated Community Development Uganda nagira ngu bakatandikaho ekibiina eki nk'oku harikushobora. Focus yitu tugitire aha kuimprovinga ningo kuboneza omwanya gwitu gwa Kashesha bukaza standard. Esente yone yora atuhereze erashaga ha mukoro ninga yora abase kutohereza eshaha yona neza kubaneza mwanya gwa Kashesha kuboneza gukaba world class omuntu akahika Buhwejo akajangwe bitinga berebaga mbwene nimba manyisa ngo maramwa ogwaba bana bantura batandikire oguturyo nutagira no muramwa kuhurire ahabo kuba tourism eryo mbintu bina president Museveni akwenda kutehamana. Abanyabuhwejo biine amasiko ngu gavumenti kuyakubakorera enguuto nikiza kuhweraho cyangwa kutungura district egi omu by'oburambuzi n'entaasya yabo. Gashakwa Juliet Charusima.